Refik Urgaš, prvi čovjek peradarske industrije Brovis, ali i kantonalni predsjednik ASD-a Zeničko-Dobojskog kantona, te potpredsjednik ASD-a Bosne i Hercegovine, za Magazin Plus komentirao je aktualnu političku zbilju. Ovo je vrlo kompleksno pitanje. Dakle, narod sam po sebi došlo mu je do grla. Dakle, niko nema pravo kriminalizirati ovaj narod, niko nema pravo, dakle, ne uzeti za ozbiljno ovaj narod. Međutim, 20 godina mi ovo sve proživljavamo. 20 godina mi vidimo da oni koji vode politiku u državi uporno rade ono što rade. Dakle, loše privatizacije, broj nezaposlenih raste, ne otvaraju se nove investicije, prodali smo 2 žile kucavice strancima, dakle jedna se zovu banke, druga trgovački lanci, gotov novac izlazi, unutrašnji dug raste. Sve su to dakle neki problemi s kojim se ovaj narod susreće, ali uporno zarad nekakvog ličnog šićarskog interesa. Da li je to obećano radno mjesto koje on ne dobije ni za te 4 godine, pa možda ni za one sljedeće 4 godine, ali valjda nada zadnja umire, jel? Dakle, problemi su, i evo, hajde da kažemo, i u zakonima. Meni se čini da ljudi u parlamentu i ne čitaju zakone kad ih donose. Da to ponekad ide šef kluba kaže ovo danas treba proći zbog nečega i valjda zbog nagomilanog nerada, pa onda da se nešto na kraju i uradi, pa ajde nek se uradi, pa da kažemo da smo uradili. Međutim, kasnije dolazimo do one situacije, preklapanje zakona, po jednom zakonu radite u skladu sa zakonom, već vas drugi dočeka, kao privrednik pričam sad u ovom trenutku, drugi vas dočeka, kaže inspekcija, ne radite po našem zakonu. Dakle, dato je pravo i onima koji donose zakon da ga tumače na svojevrstan način, što naravno opet dovodi vas kadija te tuži, kadija ti sudi. Dakle, vlast je stvorila sebi prostora kad god hoće u svakom trenutku da može reketirati privredu. Je li to neznanjem, nehtjenjem ili možda željom, da u svakom trenutku dominira i da u svakom trenutku može da kazni privrednika koji se usudi progovoriti javno na ono što nije u redu. Dakle, međutim, kažemo, i narod je sam po sebi mora nositi dio krivice, jer ne kaže se džabe kakav narod, takva i vlast. Dakle, mi smo sve ove godine podržavali ovakvu vlast nakaradnu, nismo možda kao obični građani dublje razmislili šta ta vlast radi, šta nosi sa sobom. Dakle, ova vlast nema odgovornost. Apsolutno. Ni za lošu privatizaciju niko nije odgovarao. Ni za pokradena novčana sredstva niko nije odgovarao. Ni za niz propusta u ovoj državi, dakle, ta vlast nije odgovarala. Onog dana, kad se uvede odgovornost, ali zašto? Upravo zbog toga što onaj tužioc hoće posao, onaj sudija hoće posao, sve je to javni sektor i sve je to na štetu građana. I dakle, kad se onaj dan uvede za svakog ponaosob odgovornost za ono šta je radio i kad svako bude dostupan zakonu, vjerujte mi, ljudi će početi da čitaju materijale, počet će da razmišljaju o onome za šta glasaju, počet će da razmišljaju o onome kako su napisali i kako su neke stvari definisali. Evo, vi uzmite dakle, to je taj dio. Drugi dio, narod da glas za 10 maraka, za 100 maraka, za posticaj od 100 maraka. I onda se čudi da ga ta vlast naredne 4 godine za tih 100 maraka uzmite kad to je 1400 dana, kad podijelite na tih 100 maraka, pošto je prodao taj glasač svoj glas. I onda kaže nezadovoljan. Šta je, malo mu nedostalo mu od onih 100 maraka. Dakle, nisu ovdje gladni zašto, toga se ja bojim da protestuju. I dakle, podržavam ja proteste kao nezadovoljstvo građana,
ali u onom demokratskom duhu, jer mene je ovo, iskreno vam kažem, podsjetilo na 92. kad su ljudi izašli, ne damo Bosnu, ne damo, razumijete, a odjednom je zapucalo. A šta ovdje ako zapuca, ko će sa kim ratovati? Dobri sa lošima ili ima li uopšte dobrih ili ima li loših? Ako ozbiljnije analizirate, dakle, neke stvari, pojava mapa u kojim gradovima će biti žarište, a ako analizirate da su ovdje CNN-ovi novinari bili i heftu prije dešavanja, ako analizirate neke stvari u Francuskoj i nekim zemljama, vidjet ćete da je to školski primjer kako nemiri počinju. Samo s razlikom što sam ja ovdje u Bosni znao šta onaj traži u Francuskoj. Ovdje, dakle, je neko pokušao da iskoristi tu spontanost, dakle, tu spontanost je neko pokušao da iskoristi, pa možda, usuđujem se reći, za jedan blaži državni udar. Pitanje ko, evo, kažem, i stoji iza tog blažeg državnog udara, na koji način misli li da ima neko kapaciteta sad poredati vladu od ozgo pa prema dole. Dakle, sve su ovo neke stvari koje, evo, kažem, upućuju na jedan blaži državni udar. Međutim, ako je demokratija, dakle, najlegitimnije sredstvo su izbori. Ako je SDP, ne branim, dakle, SDP, ne podržavam SDP, ne slažem se sa njihovom politikom, ni naopako, dobila 17%, ne znam, SDA 12%, dakle, oni su nosioci vlasti, jel? Oni su odgovorni jednako, dakle, za ono što se nije uradilo u Bosni i Hercegovini. Ne mogu ja ovdje osloboditi nikoga od onih koji su učestvovali u vlasti. Dakle, to je bila jedna neželja da se nešto napravi, nehtjenje da se nešto napravi. Ako je SDP nešto predložio, SDA je rekla ne valja, nećemo to nikako. Odnosno, kontra. Dakle, oni su svoje nekakve međusobna razračunavanja sveli na štetu građana. Dakle, vi vidite u Zenici juče 1.500 protestanata traže ostavku načelnika. Ista ta Zenica prije godinu dana sa 35.000 glasova koji su dali načelniku podršku, pobjedila, dakle, pobjedio je načelnik sa 35.000 glasova. Ako uzmete da Zenica ima 150.000 ljudi, stanovnika, dakle, 1% protestuje. To me podsjeća na ono, uđem ja u vašu kuću i kažem ja sam jači. Dakle, od danas se ja pitam u vašu kuću i od danas ja komandujem. Ja nisam još vidio ni jedan iskristaliziran zahtjev. Šta se želi, na koji način se želi, nego smijenimo vladu. Smijenili smo, šta sad? Sad smo tek anarhija. Šta smo uradili? Tukli smo svoju policiju. Kome oni pripadaju? Čiji su to braća, sestre, očevi? Dakle, jesmo li u pravu, palili smo svoje institucije? Je li to u redu? Kad smo sve izdržali, mi smo mogli izdržati do oktobra i reći, dakle, ovi koji se sad javljaju, koji nisu bili politički angažovani, mogli su da kažu, mi smo jedna nezavisna lista. Koncipirali smo se tako. Mi želimo, dakle, da uđemo u izbornu trku. Pa će narod prepoznati njih kao neke eventualno. Dakle, onako kako ih narod prepozna, tako će i glasati za njih. Ovo na silu, da tamo neki dečak kojeg Avaz proglašava ličnost dana ili ne znam, određuje ko će biti premijer, ko će biti ministar. Ma dajte, mislim, vrlo neozbiljno, vrlo neuputno, dakle, sebe srozavamo u očima svijeta još više, mada opet kažem, demokratske izbore, nezadovoljstvo podržavam u punom i vrijeme je, dakle, da se promijeni nešto u ovoj državi i nadam se iskreno da će svim ljudima koji žele da se bave politikom ovo biti jedna opomena da ovaj narod zna biti vrlo nezgodan, mada ja mislim da je ovdje dobar dio naroda zloupotrijebljen. Dakle, vjerujte mi,
Da sad dođu vanredni izbori, bojim se da bi iste opcije pobijedile ponova. U istom onom omjeru plus minus, sad samo da li bi stranka Demokratske akcije imala 17%, a SDP 12%, ali to bi bilo opet negdje tu, oni bi opet bili u vrhu. Ovdje opet kažem, ovo je manjina koja nije sebe ostvarila kroz neke stvari. Ovdje, nažalost, opet onaj ko je najviše ojađen nije bio tu. Onaj ko je najviše oštećen nije bio tu. Danas, da dovedemo eksperte iz Evrope, nemojte da mislite da bi mogli rez napraviti. Mi imamo toliko zaostalih plaća, toliko neplaćenih doprinosa, toliko ljudi koji treba u penziju već da idu, a oni su nigdje. Imamo toliko ljudi koji se nikad nijesu ni zaposlili, a hoće dijete da zaposli. Imamo toliko nezaposlene omladine. Imamo toliko fabrika koje smo uništili svojim nehtjenjem, neznanjem ili jeftinim interesima. Dakle, mi smo imali više fabrika posle rata i da smo samo uspjeli, dakle, one fabrike da sačuvamo, mi danas ne bi bili ovo što jesmo. Dakle, bojim se da smo mi, ako dozvolimo toj manjini da uradi ovo što će uraditi, da smo mi već u anarhiji. Dakle, da smo mi već dozvali sad nekih 1% da kontroliše ovih 99%. Ovo kako se danas vidi. Da vam kažem, kao neko ko je učestvovao u odbrambenom ratu 1992. godine, bio sam vrlo potrešen. Dakle, onog trenutka kad sam saznao, stavio sam se civilnoj zaštiti na raspolaganje kao privrednik i kao čovjek i kao neko ko se bavi politikom. Moram iskreno vam reći, pohvaliti rad načelnice, vjerovatno prvi dan nije bilo njoj lahko. Ona je ipak žena, ostavljena sa svojim stručnim saradnicima gdje su uglavnom žene i vjerovatno da je žena doživjela traumu i jako mi je žao, iskreno mi je žao i evo, i da taj dan da sam imao saznanja da se to dešava, malo sam kasno saznao, vjerujte da bih se odazvao i vjerujem da bi svi upošljenici Brovisa se odazvali, pa i svi članovi ASDA stranke. Dakle, mi ne podržavamo vandalizam. Podržavamo proteste u demokratskom duhu, ali ne i vandalizam. Slažemo se da je dosta ovom narodu svega ovoga. Dakle, ja kao privrednik znam 80% nameta i ima na privredu i opet kad god negdje fali para, iz privrede ćemo uzeti, lako je zakon donijeti na ovaj ili onaj način. Dakle, nisam ja zadovoljan, ali institucije moramo zaštititi i načelnika kao, dakle, instituciju, neću ja sad osobno se ja ne slažem sa političkom opcijom načelnice Amre Babić, dakle, ne interesuje me politička opcija, mi ćemo se boriti na nekom drugom polju kad je to u pitanju, ali kao institucija načelnika, dakle, ja sam lično bio spreman i zaštititi je po cijenu života, jel? Evo, da kažem iskreno, ja se to i ne krijem i ne ustručavam. Ona je fantastično radila. Snašla se, odradila je svoj posao dobro, pozvala je, dakle, predsjednike mjesnih zajednica, direktore škola, direktore javnih preduzeća, direktore većih firmi, dakle, svu onu garnituru koja na neki način može uticati, da li kroz svoju mjesnu zajednicu, da li kroz svoju firmu, da li kroz školu, dakle, u cilju smirivanja cjelokupne situacije. Dakle, kad su nadvladali ti razumni, onda ona manja grupica je sasvim logično potražila opet spas u krilu, tamo, evo, mi ćemo vas obezbeđivati. To vam je svojevrsni reket. To vam je ono u stilu mafije. Znaš, dajte mi pare da vas branim. Bilo je pokušaje da se skupljaju ti jeftini poeni, bilo je čak razmišljanja, dakle, da se istjeraju iz visokog svi koji nisu visočani. Dakle, ja se naravno nisam mogao složiti sa takvom teorijom. Otvaramo još jedan front koji nam ne treba. Dakle, bolesnih ljudi ima, da se dogovorimo, uvijek i svugdje. Vijećnike, moralno bi bilo danas već, svi ti vijećnici da podnesu
ostavku. To vam je isto kao ono, znate, da ja sad stanem na ulici i okrenem se prema svojoj kući ili svojoj firmi i kažem, evo onda ja radim, evo vam kamen, gađajte. Vrlo ružno. Dakle, ako su vijećnici htjeli s masom da nešto, onda su trebali stati ispred mase i da kažu, molim vas, recite svoje zahtjeve. Danas, evo, mi smo u ulozi tu, ispred načelnice, recite svoje zahtjeve, mi ćemo ih sve popisati, dakle, iznijeti u legalnom, u legitimnom načinu, a ne na način koji su radili. Ja nisam vidio, dakle, nisam ni bio tu, nažalost, čuo sam, priče kruže, ali kažem, danas ne bih ni imenovao, naravno, nikog, ono što nemam argument, ne mogu ni komentarisati, ali ako su bili, dakle, moralno je da sami podnesu ostavku, da se izvinu ovom društvu. To su, dakle, oni koji nisu kroz vijeće ostvarili svoj lični interes, koji se nisu našli u svemu tome i onda okreni se najlakše prema načelniku, prema zgradi u kojoj radi. Dakle, nisu građani birali takve ljude i nisu ih zato birali. U to sam ubijeđen.